friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang bengi po kayo, kaluguran ming kakrusada. Malaos kayo pagkakatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Magrasya tamo po ngayon ng kabeng yan, uling potang bisabihan tayo po Inkrusada,
ya po yung mumunang dilin lulub king isip tamo na po. Maliban po king birhen, siguro din lupa birhen niya pamurin at kalupa niya po Santo Cristo del Perdon. Yapin po yung katamong kaluguran na Director ng Cruzada. Magpakilala kayo po amo. Maya pa at magrasyang bengi po kaya kayo nga niya ako po yung among Jess Manabat kasalukuyan ko ra paroko na po ni atiking parokya ng San Vicente Ferrer at the same time in Cruzada Director po king kay katamong Archdiocese among. Maya pa bengi among. Among pila na kayo pong banong pari? Ako po, mayor din ko pong pari niyang 1994, April 7. So technically, at yun ako keng 30 years in the ministry among. 30 years na Opo among, medyo matwa na ako mo rin po. Pero yang looking kayo pamurin eh mong. Pakilupagay po yamong kang Albert Martinez. Ay, sir. May bukas pa. Ay, dakal salamat among. Opo. Among 30 years, at tatandaan niyo pa po rin assignment yun. Yes, imumuna ko pong assignment among actually. Megi ko pong chaplain kay ni King Holy Family Angeles. Pero pabanwaya mo ito after 1 year, medina na akong parokya at yapin pining Keniki sa Lapungan, Senyor Salvador. And then I stayed there for about 3 years after na po nita, medisino ko Keniking Mawake, Resettlement, Christ the Prince of Peace, pepa buklat de ing parokya nga ita. And then after na nita, after na po ning 4 years ko karin medisino ko Keniking, again may muklat pa si ba yung parokya, yapining Christ the Jesus Lamb of God Parish, King Mauli. At kayag na nanita, ako mo rin kanita, ang youth director. Piyag nanday kantang aposeto ing assignment ko at youth director ang popang kura paroko. After na po nita, may destino ko king Bacolor. Karinyang malambat kong destino for 6 years. Kaya ba na ni Bacolor, miras ko king Palmayo Resettlement. After na ni Palmayo Resettlement, 3 years ko karin, miras ko king San Jose Malino, king St. Joseph Parish. And then from there, apining kasalukuyan kong assignment as the parish priest ng San Vicente Ferrer. At the same time, director na ning King Cruzada among. Among, ori po tingay kapatad pari na. Opo. Yapong Mark Manabat. Pong Mark po, 10 years gap making pangapari among. So no 30 years ko yan naman, he will be celebrating his 40 years in the ministry this coming September 29. May influensya kayo po kaya mo? I think so kasi metong karing maragulming experience during that time seminary saya po yamong among. Minuna pupuntalan miya kaya ni King Olas, uling Franciscano ing karinya may yubog. Ini dala na nitang King Kwento, iding pengarimi halos dadalada kami kangapong Santa Clara at ding madre ka rin nilang kayan tabi da di mga kumanga di at king kwento niyang tutiki niya pong Marcanita High School ya kitna niya tanin director na ning Olas Franciscan nung Bisayang magpari and then from then on history niya kanita yamong and so mayari yang high school college yamong kareng Franciscano and then niya pong magiyang ing kay katangar subispo kanita yapong Oscar Cruz. So mangailangan lang pari kiti Pampanga. Pekisabianen na nung malyari, magdayaw si San Priscian. So delane king San Carlos. Anyang mayor din niya, anting pari iyamong. Yan naman yung paglup ko seminaryo kanita. Naalayang kabaluan na lungub ko seminaryo kanita. So ita naman yung penibatanan ni tayamong. Yapin itang magaral ko Assumption. And then from Assumption, Aldoldo, sisimba ko king Chancery. At kay Bat King Chancery, karin kumisa ni Susuyu, I was invited to be part of the Knights of the Blessed Sacrament. Kay Bat kanita, Aldoldo, sisimba ko. Kasi ang pang taga Makabebe kami, tinok ng kami King Unisite. Bang kanita makatipidla ding pengari, may uling nakikarakal magaral kan taking Assumption eh. So, uling nga daayo for di ma po itatanga na Aldoldo mumuli. So, ating kaming pituknangan ka rin. Kay bat, imbis na itang kaya rin ng misa, mamyalong. So, miyanad ko kitang sisimba. Abanggit kong maragulya influensya yamong kasi anyang seminaristaya,
panay kaming pupunta kanita, king seminaryo. At meto niya siguro ka rin maragula dahilan nita. Plus, mapangadila di ma, po itatang. At dimpe nga rikuha mong mapagrosaryo lay. At lalo na ninggat panapon ng makanyan tang alas 6, tipunan da na kami. Balo mo naman po tang atsuaking matpambali, tipunan do ring anak. Pero at tatandaan ko, wala akong ayayaring pa magrosaryo kasi may papatutug makanyan. So, sumisandal ning buntok kumakay karetang poste, tuturan at tuturan kayo. Migising ka mo po tang yarine ing rosaryo among. At ko po nga research samong, iyamong Mark po kanya, what de? Yes, among. King kwento da di ma, elakid miyak mi kayanak. So, I think mga 2 years or 3 years na lang mi asawa, mi kakayanak. So, king kwento ng mako, bala mo sabi ng tatang ko, sungi ka pa mi kayanak kanyan Shirley nga na, ikawanita na nga na. Tapos Shirley na. Yes, so neng mayap na mo among balo mo, it's a blessing at on that year, kanitaya may masyaling krusada, king makabebe. At lingid ka nung king kamalayan da, di pengari ko. Ima ko, may kipagprosesyon niya, may kipagrosaryo niya, kay ba't itatang ko may kipamuat niya. Their intention nun, yapin itang mikayanakla. At mi bayit yapin, mi pagkalubya karela, yapong Mark, at mi bayit mong April 25, which is the feast day of the Virgen de los Remedios, kiniking dila-dila. Anyapin, king kabaluan ko, inawad de talaga among king Indong Virgen. Iba tata, balam yo, offer de pa na. Yes, among. Ba't sakto po, duwala pa na. Bala mo, yapong Mark, ba't ikayo po na. Yakopin map na mo among, may bayit ko kasi buri ng tatang ko, apat mo. Apat mong anak, uling eneman mo tantum manakitan, itatang makikipag-obraya mo. So, para kaya, ingagyo na mong biyayan, apat. O nangingima ko, may mapilit ya. Inyapin na king istorya na itapin, basta kaburyanan ng apong gino. Inyapin na ako libutad kong kikwa na mong. Kaybat, anyang mibayit ko, kaybat kanita, uling burida, magkababayi, uling lalaki lang, kadwaming pangani, babayi, kaybat lalaki, nungan. Ang gaketang tinok ng lamong may nga nakima ko niyang imbunso babae ne. So, bala mo mawari, nung kanita yung may kakayanak, kay ba't inyang may kayanak neman, yung may kumpisa na yung milalamnan, patugot-tutok na. Tinok na nga mo. Yes, Siyempre, kalago na nga po Shirley. Kaya siguro mong, apansin ko po, talaga nga po Shirley, yung magkasakit na pamilita na mong taging yes, kusada. Ing talagang madebosyon na mong itatang ko. Ay, tatang. Itatang ko. Ating kung karanasan kan tatang, mapagrosaryo itatang ko eh. King kwento da po din ka na akong pengariya, pinitang, may kadimensya rin itatang ko niyang matwane among. Pero potang sabihan mong munta ka taking Virgen. He will always remember the Blessed Virgin Mary. So sinabi munta ka taking Virgen de los Remedios, sigurado wala mo mag-flashback kaya itang debosyon na nga ita. At ating kaming karanasan kaya lalo na niyang may sakit na. Ini ditaklaring mikibalo. But I would like to share it with you among. Anyang may sakit siya itatang kuling may naya puso. So keniking hospital King Angeles, AUF yata yung lagyo na ditang hospital mo. Kailangan niya mag-undergo process king puso. Pero uling may nanay katawan, inyang petuturande, siguro kitang kainanan ng katawan na plus itang edad na among, ang yang nanandeng i-penetrate itang needle atay ita among, pwede yan, so barado na yan. At pepatutud de. King karanasan mi, subiyata, potang makanyan, after pilan mong oras, migising na ka. Dapat migising na. Pero it took him almost the whole day. So, kinarog na kami talaga. At during that time, from AUF, at yung krusada kini King Lourdes among, iamong Fair David. Kasiping na po na. Yes, kasiping na. So, sabi kong makanyan, inyang makanitang bili, may kisabi ko kangamong, na nung malyari, ilanyani tatang,
Uling kabaluan ta naman po tang milalan niya niyang masakit, may papagkaluban niyang grasya. So sabi ng makanyan, among fair, sagli mo among ating kami kasing schedule pa misa, at kay ba't mag-procession kay pangana. So after na nita punta lang kay among ana. So ako naman penenaya miya, kay ba't minuli na ako kay hospital at papinmigigising itatang kanita. Kay ba't ninyang biglayang migising itatang, that was almost after 12 hours, kagising na dinatang niya naman ni Apong Fair. Mumunan diling sinabi na niya migising niya, mig-procession nga na. Misdan kami. At bakit at paano mong mig-procession? Kasi ikit ko mig-procession nga na. Nining procession da nga mi. Wari mig-procession niya yung Virhen. Kaya ba't nga napin, balo na nga na. Linabas siyapin naman kanuing procession king arba na ning hospital among. That is how deep his in kayang debosyon. Nyapin maging iyapong fair, saksiya kanita, kitang pinanditay niya, pinas na kaya kasaya. At from then on, hanggang may nanay tatang kanita po, tang ating pamikatagon na pwede king ipasyal king indu, papasyal kay among. Anyapin pati mangin ni, hanggang matuane, nung agyo na mo rin, pitukito kimia, nung nukaran niya yung birhen na amo. Siguro po, inimeto nga dahilan bakit talagang didevote yung sarili king krusada na yan po. Yes, amo. Opo, kasi, ko po imagine tang gagawin, tang piblasan yung birhen. Lingon lang yung gagana. Aliwa naman ako, Mami Blas amo. Ing obra ko mo ay facilitate. Kaya ba't atinta mo pong Mami Blas mo rin din yung madebosyon. At detang Mami, malan mo naman nung pwede la mo naman na tilang panahon, babiyataya karela itang panahon na ita. Amo po Mami Blas na, ano po yung proseso? Mumunang dili among, siyempre, agkatan lang nung nukar niya maning krusada, anggat malyari, tahimik po tangkay nung kasalukuyan dang magrosaryo, lalakom yung, dati po among gawanda takpande ingandas, nga nakasakit mabiblas sa mga nitam, di taking kimot. So indiptan mi, mag-facilitate kami na lakoya ingimahin, dalaya king sakristya, nung atin sakristya, nung alaman king kilub na ning kumbento, and then karinde, piblasan, at sungati yung kura paro ko ang mga katanmi yung mga di, i-bless na yung malan, and then makaniting yung kapagnasan. Mangkanita, akakit da naman din kapatad tamong pari na at ating palang makanitang ritual, and then tao katamana yala, bala mo babayit diyang babayit. Puwata naman katang akit dan may kabit niya kay ngandas among. You could see from the faces of the people itang tulada. Kasi metong karimpanga di, itasanang potang atangalan de, orang makayandeng imahin, mipaldan la among. Nung bisalamantalan makalapit la, and then from then kitang vestment ingawusta mo karetang imalan vestment na ningindu among meto lang pami katagon Dennis uling sagrado lang imalan bakat na potang may katalan la o atangalan ding makanyan ingindu ating yang pagkala magkrasya ng kapaldanan lalo na karing masakit among At di mo detamong deta pong mami malan, magdaon malan, o may paparakalan na po. At ilang religious experience siguro na po. Yes, among kadalasan po among ilan dilida kusa ding idaw ibiye nang kay kontakanda ko. At po nga kasabi ko nala, mumunan diling kukutang ko na ning dahilan o ba't mamiya lang imahalan. And then karila magkwento among ikwento daw nung nanuitang connection da, nung nanuitang intention da. At ing pakisabi kong mayap karela, itapin, gagawan data, mumunan dili, uling na nitang kapasalamatan da, kitang kalam o grasya. Nung nanuman itang intention na personal, it will indeed be always in the context of prayer. Amo. At mo among kareta pong memyet, atin pong itang iwa kalingon na kwento, o bakit memyela, o kaya nanong kalam tinggap dapter, Yes. daon malan. Muna amo, the simplicity of their devotion. They burideng idake, tantalentura na para karela, would you believe among potangkutnan mula, ating kayabe pangadi, ing karelang pamanggawa. At kadalasan naman po tang makanita, lalto yung manayon, malagu, masanting, ing imalan,
at panamdaman mo talaga na it was a product of their devotion a product of their devotion. At metong kareng unforgettable experience itang first time ng memye na ala naman nun intention na pasulod immediately, but inyang may sulod itang imalan, may paldan niya itang pengari na. Talaga po. So, itang makanita. So, nangkay atiyo ketang nanuya ba itang intention da. At po tang mayap itang intention at makaibiyan naman mo talagang kapaldanan, kayapan, alang dahilan para enaibiyan nga pong gilo. Lalo na nung makakayap ya mo. At mo po mo kasi niya minsan ikit da kayo. Pati ritang mga yak bulaklak, mga di pa niya. Bayla mga yak. Opo mo. Ita yung panagkat mi Karela. Ban kanita ila mismo, they will see the itang devotion da keng Hindu among kay batitang plus itang Karelang talento, mababindisyon niya among. Anti mo po among deta pong malan. No kala pumiras kasi karakalda po na. Yes, for now, detang adwalang klaseng imalan deta retang magagamit ketang special occasions like karetang coronation, we keep them among hoping na po datang yung panahon, lalong-lalo na detang tutuking henerasyon, nung may keep lareta, pwede lang gamitan kay museum to remind them, and then po tang halimbawa mo yung vicarial host at inyang kapag nasan pa-document na pati retang detang albums lileleta lareta. Detang kanitang pisuluran among like out of the blue ating memye, pasulud lareta karetang pilgrim images na kasalukuyan dudurot ketiking within Archdiocese amo. Ban kanita, people will akakit datang semblance, lalo na nung ikit ning sinulod na ning indung koronada, ning itang original na gagamitan kay bat misulod ya karetang pilgrim image, they will be reminded as well ketang makanitang sitwasyon amo. Anti mo po yan at chutang po king bulan ning August na po, palub na po king September, koronasyon namong. Anti mo po yan yung banong iti, nano pong dahilan o bakit miras na po king magalang? Siguro lawen tayo among ketang historical basis na but all of a sudden, imbis na kining akasanayan tamo dati, kasing akasanayan tamo, it's either in San Fernando, which is in Capitol and Cathedral, apo pa King Angeles. But way back, even in the early 80s and 70s, magaganap ya po yan na mong karetang nungnuk ka rin ya ing imahin na ning Virhen na po ning Santo Cristo del Perdon. Halimbawa mo, mitudya mo at suya mo banda King Florida Blanca. Potang mirasitang September, karindan niya gampanan ning koronasyon. Makanita yung movement, kanita among. Kay ba't may develop na naman pa si Bayita, uling Medina in the 80s, that was in 1984, iya pong Oscar kanita, pagawayan 2 images. So, imilyari among in Coronada, migistay niya kiniking Chancery, retang mismong pilgrim image silang dudurot. Ngayon, tulduyang metong nga lugar in Arsobispo kanita, nung nukaring gampanan. At i-announce data ng September 8 among. And then, may sinulong na naman kanita, apin itang may ginyamong San Fernando or Angeles. Oning may develop ng King Angeles and so migistay niya mo King San Fernando. Ngayon iingkutang nino ring mag-host. So in depatanda po din kay katamong maging directors, linay nap dala ring vicaria, bangkanita yearly ating vicarial host. And then 2 years ago, may ganap ya King Lubao, uling they were celebrating the 450 years of Christianity. At ita naman talagang tutunay man ita akit may taking kwento ne po. Ngayon ining banungay ti may ganap ya king magalang because it was request dereng vicarial host lalam na ning ding vicar foreign iya among times at king kwento na kanako among it's like about more than 30 years ago
nang milabas anyang intawling koronasyon mega napyaking magalang. I think we can look at from that point of view para akit tayo itang ulaganan nining selebrasyon na ini. Sobrang sabihan mo kanyang president siya na may balik tang... At yung yaking arsobispo parate among, ing decision among basta po pipagsalitan de, kay ba't pipagpulungan de, lawin di itang gravity. Is it sapat ya ba itang beyata na nitang dahilan para gampanan niya kay ba't pakibalak tayong lugar among kasi po ing lugar maragulyang bagay kasi gambisa ka pa nung ala na kaman mong IB lugar like at least mo man 2 hectares siya ing lugar anong no karin maganap. I think lawen tayo kitang bagay ngayta kasi then daratang tamo pong pilgrims, then kaya makipag-koronasyon, Baracalareta, Balkila, Elamo ka Manibatan, Pukim, Pampanga, as far as Bulacan, Bataan, and even Manila and Tarlac, they would join us keng celebration na ini. Lalo na po ang akakit ng very significant in celebration na mo. Pero yung point of view mong masanting itang dadala di ka rin balen-balen? Ako king kana kong lawe, adwa, muna makasahop yang maragul, lalo na po nung burimeng gisingan itang debusyon. Pero I would opt also keniking lalo na keniking San Fernando kasi from our side lalo na po tang pagsadya niya among dening uling makasane la rin king Kapitolyo po king Cathedral mas mayan niya itang obra. Pero nung makipagsanmetong laring vikarya among itang saup da, lalo na nung dakal naman, ita naman kapapaltan talento, ita naman kapapaltan saup, maragulya naman saup itang gagawan da rin vikarya among. Antimoy tamong, potang mag-prepare kayong makanya ning kasaup po. We have the permanent committee, apo po ring vicarial host among. At ila rin kayadwangan tamo deta. In permanent committee, mag-assist siya karening vicarial host. Uling from the permanent committee, tintamo pong miyaliwang subcommittee na makatutok. Limbawa, atin tamo keng food, atin tamo keng logistics, atin tamo keng liturgy. Ban kanita mayan niyang i-facilitate. But during the time na atatandaan ko, it is like way back 6 years ago, niyang alapang permanent committee, ing sakit ka na ako, way hamong itang ibuwan mengan pa mo, potang kay isabyan mengan pa nung naling gampanan and then isane mula, which is medyo masakit yan. Mayap na mo, dakala salamat king kaya katamo pong arsobispo, di na nakatampa mi katago na makabuguta mo at maragula sa ding permanent committee among. Tsaka balang po mong palalam yung devotion. Yes, among. At din kaya katamong permanent committee, tila naman sa sariling personal encounter king devotion da king Hindu na metong yita ka rin pantunan tamo po tang daragdag tamong members nanubay tang attachment. Kasi itang commitment among maragulya pong bagay. Kasi din kaya naman talaga simple mo yung obra. Anyawaranan tala kitang panahon, kitang oras da. At itang commitment da mismo nga ita. Lalo na po ang dadalo na yung makanyan. Maragulya pong bagay itang kasaw tala mo. Itang every Monday po ata niya mo. Ngini among every Monday. Lipat-lipat kayo. Pilipat-lipat tayo. And then mamaya tapang orientation. Karetang nuno ka rin niya lumipat. So, deta po ngini ako maragulang saup din ng kayabiata mo. They could facilitate already karetang pamamye orientation. Kay ba't itang ilanang lumawi kindalan nung stuya ba, pwede ba ka rin. At nung ating options, tatang dati kasi talagang puntalan ko, patitang pa mag-print, puntalan kaya pa yung printing press, makanyan. Gana-gana. Pero ngayon din among maragula po sa South. Kaya tabi da po ding permanent committee, yapin po ding pari king bikarya. Yes, among din king vicarial host. Panimunan da rin kura paro ko among. Deni naman, balutan naman din kapatid tamong pari, hanggang tahimik la rin, they will have a silent devotion king Hindu. And sometimes makapagmulala, you will be amazed how they articulate their devotion. Metong kareng unforgettable yapin the late Apong Larry Sarmiento. Yapong Apong Larry, brusko yan eh.
But during the time na ilaring vicarial host kanita, iyang vicar foreign kanita, metong kareng nga tatandanan ko, would you believe among sinabi na kanako nga na, first time kong, Jess, nga na, first time kong makipaglimbon aganingaldo, potang lilipat miya nga na, at aliwa ko pa namdaman nga na, ngini ko pa mo aranasan nini, dala na nitang siguro malambat, ketwan ko na nga na. At you could see very, very passionate la, ding kapatid tamong pari, both from the young ones and our elders. And I just hope among you would have the chance to talk to them and to ask them para share ditang experience lang ay tayo. Yes, At saka maliban po, aside kayong permanent committee ding pari, pati po ding government officials. Yes, po, among kentaya akit itang going back to the history pamiyadwangan na ning gobyerno ang po ning Santa Iglesia. At po tang miyadwangan lang both in government ang po pang Santa Iglesia. Everything becomes possible kasi alang mabayat a obra po tang abi-abi among. Bong lalo na po niyang milabas sa banon. Niyang makalbog po. Anyang kini pong mega na naman kini King San Luis among I think unforgettable experience siya naman ita kasi ulingat na po katasing albog kanita among alos lampas tao ingalbog pero uling buride talagang akit at aranasan ing krusada among kailangan miyang i-transport ding imahin from kini King parokya King apong Karti kanita King Talang uling alandalan na uling may ngabitas sa ring dalan, kailangan kaming dumalan via King San Simon at mayap na mo pe param na laning governor tamo detang matas sa Ken at talagang tin-transport nila. Very challenging itaya mo kasi during the time na transport nila, itang current na ning Agus talagang makatakot ya among. Pero itapin, potang kaburyanan ni nga pong ginawa lang. Imposible mo. Saka din tao po ata niya kakitso po din tao. Yes, among kay ba't makapanaya la rin tao, kay ba't talagang alubda na mo, miras kami. Itang the usual translation, mga adwayang oras, ita siguro may ganap tayo, it's almost 7 hours. Kasi kami pwedeng mamaligwa, kailangan kaming maging maingat kendalan. And we have clippings and we have documentation about that. Dakala salamat kay pamanimuna ng among al na they were able to document that. That will be part, that will be part of history already amo. Kaya balang po ng dating birhen talaga everybody na po. Yes, amo. Everybody's involved. Bala mo kasi potang ing Virgen Maria amo nga po yung Santo Cristo del Perdon natilo keng dalan. Atin lang bala mo, it's like batubalaning bala mo, higupan da lang makanyan, kay ba't makapangadila. I had one experience, milyari niya mo king kay naman, kailugan, kini king banda masantol. Yaman po kapampangan ni tayo mong, at he has no knowledge nung naning magaganap. Pero sabi na kanako, niyang interview kay makanyan, manong ako kaya, napansin mo ba na may dumaan ditong parang prosesyon na ganito-ganito? Ay, opo, nga nang makanyan. And at that time, naman balong pari ko niyang man-interview kung makanyan. Ano ba yung naramdaman mo nung dumadaan yung mga imahen? Alam niyo po nga nang makanyan, dasal po ako ng dasal nga na at umihingi ako ng tawad nga na. At para kung naramdaman yung pagpapatawad ng Panginoon, lalong-lalo na nung nakita ko yung Santo Cristo at yung mahal na Birhen. Yung mahal na Birhen. Naramdaman ko na nagkaroon ako ng kapayapaan. With that a very simple experience among dadalan lang makanyan, people would experience and they would encounter God. And then kaya tayo, papansinan tawuling kaya katamo kasi balama na mukha simple at na mukha ordinaryo, but from the point of view of the local people, especially those who have the faith in God, then kaya itang makanitang experience among maragulya pong bagay, especially during the pandemic. At akakit mo ka rin tao mga dila, then kay makasiklod lang makanyan, dumalang ka makanyan kay ba't mga dila. Silently, they express their faith. Opo po niya. At saka mong
man po, sigurado baloy po. One time po makipagprosesyon na. I think it was September 8. Kaya ba't ati po kaya be pari? Kaya ba't, siyempre, waling balo kayo po yung pari. Mo tatsuka nga ako. Iya pong Ed de Leon. Kaya ba't sabi na kanakatok, siguro yung mamanwala na. Dela na ako nga pong Diyos king Birhen na kaya inindahilan o bakit mabiya ko pangini na. At kayo pong kwento tungkol ka nga pong Ed yan. Awa kasi that was the time na pandemic kante mo kay bat pikabit sa king alangan ning biya na nga pong Ed ay nakaselan kanita. And the only way that we can share with him pining pangadi during that time dadalo tamo makanyan parang parokya meto nga karing inawad ming grasya ita at nakatamo biniguni nga pong Ginoo at pikalam ne. And then, kingwento ko kaya ita na pangademia, the whole community. And then, from then on, mika debosyon niya, would you believe, apong Ed, karang of all people, na, pero of course, silently, atin niyang lugod kingindo. But to articulate that, karentaw, sabihan na pauli na ning Birhen, mipaldan ko nga na. That is something to cherish. Kasi it really takes a personal experience for you to articulate na ating kang pangatay king apong Ginoo at king Birhen Maria mo. Ini po siguro yung misteryo ng Birhen niya. Yes, siguro katang pupotas na bitang pilgrimage, balang mo itam lalapit na. Pero kakaiba, yang lalapit kaya katamo. Ne? That is the very, itang apiniting distinct character, what is so unique about our crusade among yapinitang king mindset ng Apong Guerrero, yapinitang daralaya ing ding miindu karentaw uling kapanwalan tamo. This is even very theological and scriptural. The very ing peka templo pining puso na ning tao. Yapin potang tagkilane ning krusada ing puso na ning tao. There is that conversion because in ketang puso na ning tao karinya magdato ning grasya na ning Apong Ginoo. And it takes an open heart. Makabuklat ka ketang grasya para aranasan mo ita. And for sure, pota pong dadalo yung indong makanyan, dakadya tatagkilan na puso. Yapin ketang peka insinyanan ng krusada tamo, itang milalablab a puso. Ewari, kay ba't niya makabalo ta bulaklak. That symbolizes the love, the devotion, at itang aumanuan tamong milalablab alugod king Apong Ginoo at itang lablab na nitang lugod ay ita, mamakmaya kitang lugod king kaparang tao among. At ita magaganap mo when you are being touched by the mercy of God, lalong-lalo na karatang taong biklat ding puso da. At yapin ng templo, nung nukar niya magdato ni Apong Ginoo mo. That is how I look at this crusade amo. Nung lawin niyo po yapong Guerrero mo, pila ng years? Malambat na? Yes, among. May tayong obispo actually that was in 1948, December 1948. Anyang mikawani yung Archdiocese of San Fernando, King Manila. At kay Batiya pong Guerrero, yung Binyeda, anting official maging obispo. But that was in December 1948. And so, officially Mintaya Keti, that was in 1949. And in 1949, in 3 years, na kayang pamaging obispo, metong karing kimpanana, may pastoral visit ya among maragulyang bagay ito kay katamong pari po tang. By the way, di ba, lumipat ta na kanyan Maragulyang bagay tang mag-pastoral visit ka, itang mamtaka kareng bale-bale. Iyan naman mintaya para parokya. And during that time, we have only, I think mga 40 parishes during that time. Malatiya pa mo, ditakla pa mo. Unlike now, we have 98 parishes in our archdiocese. Pintalanongan din. And then, ikit na itang pamangailangan, ikit na nung makanadula ka pangadiding kapampangan. And so from then, ikit na naman itang sapat itang sisimba mga di. It has to be put into action. Anya pin makanita ning
linatag. Ini po siguro, sabi tamong, it was a pastoral plan on his part in the king lupa na ning krusada. So karin ne linatag at ining kapag nasanang ilapit ne ing makwalta king kalulu ating kalulu king makwalta may ganap nga niti pauli na nitang aman tamon in the crusade of charity that was the beginning of nung makananon ding linatag apong Guerrero at talaga namang tigkila nala puso ding tao at itang aman tamong Church of the Poor among itang biniling Church of the Poor kanita pa mi salbag ne at potang lawen ming kwento hing history. It was in 1950s when the church focus more at mi kabitsing lawet a karing pakakalulu. Kasi ka-contemporary na lang pong apong king kanakong pamamasa. Ka-contemporary lang apong Guerrero di Mother Teresa of Calcutta. Mother Teresa of Calcutta is very known for the love of the poor. It was in 1948 inyang Mother Teresa inumpisa niya naman ng advocacy na keng makanano lang lingapan ding kalulu lalo na ding masakit. At iya pong Guerrero in that year obispo ne at kay bating Vatican makanta mo naman. So akit mo it is based from history talaga which until now pakinabagnan tayo akakit mo gagambulane ning krusada at sabi na ning meto nga obispong ketang interview mi kanita. Itang isundune ning balang obispo ining kapag nasana ning krusada. Maragulyang bage. Nyapin that continuity of the crusade, lalo na ing pakamal ka ring pakakalulo among maragulya pong bage para maglakbay yung Santa Iglesia, lalo na ketiking lalawigan Kapampangan. Bala mo as we look back na po, Timoy 48, 49, 50s, bala mo ahead of time lang Yes, kasi among. impun sa sabyandang yan itapos sabyanda dati, yapin po yung sinodality yan Correct, among. Kabisnanda po na. Yes, the vision is very crucial. Di ba, ketang taulita mong recollection, a pastor with a vision will make church move nga na. Without a vision, alayang pahintungulan ng Santa Iglesia. Nyapin din kay katambong menu ng obispo, din pari, para itang karelang paglalawe, which until now, yang kay katamong tang synodality, lawen me, tang synodality ng amanon dang pamakiramdam ka ring tao. Kagampanan din kanita pa. Itang anunan tamong balamu, we are moving together. Kanita pa, gagampanan din I have a very good image na iba't kang aposeto when it comes to itang pamagprosesyon. Kang aposeto, I will quote aposeto, minsan may giking kinumbirami kanta. Asabi ming magprosesyon kami po. And then he started to articulate. Yung pamagprosesyon nga na mumunala ring imahin, tatakikila ring tao. No po. So we follow nung nano yang santo ita. Tutukyan tayo ing dalan, ing bakas ning kabanalan. Which is a very good image of synodality, diba? And we go together nga na. I was then the parish priest kanita keniking Palmayo, anyang banggitan ng aposeto ita, which ako, para kanako ngini, king gagawan tamo, it's still very sound ita. Na potang king synodality, maragulya itang we follow the footsteps of Christ, and at the same time we do it as a community. Tangating kang kayantabe, tangalang malalakwan na lang mumuna, abe-abe tamo. And that is synodality among. And then part of that, synodality, pinitang kapag nasantamong takikyan tayong bakas ng kabanalan, papunta kang Kristo. At siya masanting po talaga king krusada mo, iyang lalapit. Yung talagang Iyang pupunta. At kay ba't at dana nakatamong grasya. King lawe ko among it is like incarnation.
the incarnation, the spirituality of incarnation, tinipaya in grasya at may kisalamuhaya ka rin tao. Makanya niya naman itin itang muntaya ing Hindu kaya bining anak kay bat makipanuknangan niya, makibusal ya ka ring tao. Bangkanita aranasan da ring tao ing presensya na ni nga pong Ginoo. Ito yung maragul ng gagawan ng krusada among. Pupuntalane, pupuntayang makanita. Daratonane, should I say, makyabe yaking biyeda ring tao mismo. Yapin, potangat tsuno man talaga ring krusada among milalablab in experience of itang presence of God, itang tsuying Hindu at yung Santo Cristo ngara. And then ding tao mismo at nakayan karela yung paltoda itang ganaka ay itang kayapan. Paltoda itang malasakit king metong at metong. At maswerte po ngayon mo, kasi po kasalukuyan at yun po kanyang parokya na po ning magalang na po. Yes, among. Ing ding koronada among at yula po king vikarya kini king magalang at pupuntala ka rin kaya katamong parokyang maka rekil ka rin among. We have 7 parishes at this coming week among it will be the pamagnovena na miras siya po ing ding image king August 26 king mismong sentro, and then from there we will prepare for the novena na, and then we are inviting everybody for that. Bangkanita among makapakyabe la karatang Aldoldo novena in preparation for the celebration of the 68 years of the canonical anniversary na ning Indung Virhen antimong kaya katam patulanan kaya tiking lalawigan Kapampangan. Awari po mo nga kasanayan tamo ing pamagnobena po bayo koronasyon king katedral na po. So ngayon pong kasalukuyan at yun po king parokya na po ni San Bartolome at king pong 30. Yes, that will be on August 30, mag-umpisa la ring novena at mayari la itang September 7. Potang kay kanita, itang kapitangan na itang September 7, atil lang celebration din kaya katamong youth, to prepare them for the next day, September 8. The whole morning there will be masses, and then in the afternoon, pinakanita itang celebration from the site na ning pisambanan ning magalang, i-transport la rin images papunta king Pisaw. Nanuya kasing Pisaw. Kayo po, pundok. Ipo kayo, ipong akalang kayo pala eskwela State ka rin. University. King magalang. Pampanga Agricultural State University. Yes, na po. Karinta mo gampanan kasi we have, atinya pong malwala sa lugar itayamong at mika bayo ya po may kalupan na piningamanwan ko bayo la po tinangu ing kay katangar subis po pe palawin ita lugar at linub naman ita ketang requirements tamo kasi tilang malwala a lugar at karinta mo gampanan ning celebration namo. Ita po ka nung September 8, 3 o'clock, from parokya mong, maglakad na po kan papunta king bundok na po. Baliktad siya po amo. Kaya po. Ing gampanan, from San Bartolome Magalang, there will be a midday prayer. Potang kay kanita panimunan dering vicarial host with the priest, with the people. Potang kay kanita, i-transport la, isakela pa mo kasi we have about 4.5 kilometers. Ay, malawt-lawt siya. Makalawat-lawat ya po among. So, isakeya pong makanyan, kita pong official sakyan na ning truck na ning Mindu. And then itipala ketang pekarotonda, kay ba't ka rin niya po magumpisa itang procession papunta ketang site. And then there will be the mass. After na po nitang misa kanita, kanitaya pa maganap itang malawakan procession. So from the site, pawuli na ita king magalang San Bartolome Parish. Ilakad na po kanita at agpangking preparasyon gagawan da po rin kay katamong vicarial host kaya beya po yung gobyerno atila pong amanwandang nobinas katang parol yabe dala po kitang prosesyon so maglakad pangadita mo din kay katamong ihos ding mamwat agyudeng ibuat itang makanta kalawot for 4.5 kilometers
ing lakaran. At although sabi ko karelatin naman naliwang option, lawenta mo nung makanano, itang strength ay ibiyenta ka ni nga pong ginukarening kaya katamong ihos among. At siya po makatamo, hanggang kapila niya po mag-stay in parokya. So the next day kanita among September 9 in the afternoon we will have a Thanksgiving Mass, and then from at 3 o'clock idala ne kanta iuline king chancery ding images among. That will be the end. Normally po kasi nung katedralya po maganap from Capitol diretso ne king chancery. O nangini po kasi uling mapagal na kaya kami pinglawe among kaya kaming preparasyon. Nung mayariya po itang celebration 7 o'clock o 7:30 in the evening kaya ba mag-procession kapitangan ng Bengi siguro para milub kami milubya ing procession king parokya mga alas 11 or alas 12. So makanitaya po kasi muna na pamaligwanan kasi dining anak magdala-dala lang novenas datang star kay bat datang ihos muna man nasabing bilisan me kasi lewenta mo nung makanano itang endurance itang sikananda dining mamwat. Ding tao kasi nung maglakad mo agyo tayo 4 kilometers kaya mong sanay kang pupulay, sanay kang maglakad. Pero siyempre kakaibaya po itang actual lalo na po nung migmisa kay batating siyempre maranop la. Hopefully po that ang dalana na ning procession if you could share your ating danum o kaya make exagya lang tinape o suman total birthday na ning Hindu pwede naman pong very open niya po ing krusada po puling vicarial host itang dalana na mismo itang stretch from Pisao going to San Bartolome Parish among makabakabaya ita. If they could prepare some merienda, it will be better, lalo na karetang lalakad. Yang abutanan mo lamong danum deta o kaya ting tinape, ang yang reta mong tinape, nanangaws ka reta, ang ating ngungut king kilo ba mong? Pandikoko. Pandikoko among, makakapsila reta. At kumuwaga na ka mo, itang you do this every year, pero oti kayo po papagal. It's always an ever new experience. Na Yes, among. Mapagal po, kung manasabing ko papagal. Pero I think every year it will be a unique experience. Because every time na makikit kami karening vicarial host, we encounter different people. And since we encounter different people, different personalities, different experiences na ating karela, it becomes more colorful. At dakala salamat king grasya ni nga pong Ginoo. At di na nakatamong din kayabe ko di na nakatamong grasya ban kanita para lawenya. This will be a new experience among. At I am inviting all our brother priests to experience it kasi sayang naman nung mapilan lamo detang maka-experience. Ika mismo among ikit mo in the previous year, since like ngayon, may pagkalubya kaya kaining masanting apostolate niyan. Thank you for accepting it among. Kasi nung ako mo kaya gampanan ngan. Ay itang midinan kang pamikatagon na makasuyo king Santa Iglesia. In itself, for sure, when you encounter the priests, the people, it's a new experience. Gangi ka naman namong lupangya ka mapapagala mo kasi yan nakaka-fresh sa itsura. Karen kaya katamong freshness na among. Yes. Among, anti mo po yun po kasi po, asay lukatapong Jess na po kasi for 30 years, kay ba't po, alos siyang mamuklat ka rin parokya, bayo, kay ba't karin pong papagawa na pong structure, karin pong mga santing ng contribution karin parokya, kay ba't ngayon po king krusada, talagang madagula contribution. After 30 years mo, how do you define your priesthood ngayon po? Mga po ngakakit. Kasakit na. Bala mo pang Miss Universe yatin ko. Yes. You have only 1 minute to answer. Alam mo, after 30 years mo, makanan may pungakait yung pangapari mo ngayon. Kasi, akit ko po, deta po pong kwento yun nandun. Siyempre, detang, kanya mo po itang maging dala na kayo ni Gracia. Yes, amo. I think you mentioned it right. It is always the grace of God that works in us. Potangat yung grasya na ning apong Ginoo. Alayang limit
layang limit, di ba? And when you open your heart to the grace of God, in as much as we have limitations, anting meto nga tao, anting meto nga pari, pero po tangi nga pong ginuyang manikobras, palagi ko itang grasya nga ita, sapat ya, para agampanan mo nung nanoy itang awos at nung nanoy itang pigkalub ng kasuywan ni nga pong Ginoo. And every one of us experienced that. Uling ang ating kang talento, ating kang kagiwan, nung MP paboren, may kobre nga pong Ginoo, ketang talento mo nga ita, it becomes your own, kaya kaya mo ita. Pero itang grasya, the moment you let God to interfere and to work in you, people will pakinabang ng data. Pakinabang ng data. And it makes us more humble para itang pari, akit me, itang angyang ating kang limitasyon, ating kang kakulangan, anting meto nga tao, pero itang lugod, pakalulo na ni nga pong Ginoo, papagobran me, mismo king biye mo. I think, maragulyang bagay. At karinya lalto itang sabienta mong mistulang alipa na katamo mo ni nga pong Ginoo. We are here para makipagobra tamo. Obra na naman talaga di nga pong Ginoo, hindi gagawan tamo. Ita mo, pagamit tamo king Diyos para itang kaburian na bidin na niyang katuparan. That is how I look at my priesthood among. It is always by the grace of God that I am here. Without it, ako balo nung da ako pulutan kasi balo kaya naman nung nandoy itang agyo kong ibiye. And sometimes it is not enough, lalo na po tang masyado kong mata sa loob, ating kong pangangas king sarili ko, kay bate kay papaborenin nga pong Ginoo para papagobran at manimunaya, magiyang kaalang kabaldugan ng kana kung gagawan kanita. Makanita siguro, amo. Ako, kangapong Jess po nung, siyempre po, kami pong alawalang description, palalawin, po. Pero po tang akayabi miya pong Jess, ingapansin ko po kayo mong itang ikay papagal. Itang enthusiasm po mawala kayo po. Itang, but at the same time, seniorya po kami, po 30 years din pangapari, pero potang kayo po, mamintuya kayo. Anti mo po yun, sabi ko, terbian kayo, yes, sana. Itang po nga kayo amang, very enthusiastic kayo, kay ba't mapaminto, at the same time, man po ang mamalayan, ning kayo po bala mo, papagawa tamo structure pero dakal pong taong may re-structured because of your devotion king Birhen, ang Popong Santa Iglesia. Kaya, Salamat. didiyan da kayo pong maya pa oras na po. Siguro po, po makanyan po engrandi, ka-grand, kaayos, po makanyan kalingap yung Birhen. Siyempre, tintangan po kanyang paralan, pero alwaya po touch, karas ka nga pong Jess na po. Kaya siguro lagi po, Jesus. Ayun. Yes, amo. Ako po among siguro maragulyang bagay detang dakalaretang mamantabe sa sao. At I draw strength also from the brother priest. Deng kapatadapari when they appreciate the kalupa mo o kaya pamayapan day tang gagawan mo makaibiyesikan kay katamo ita. Uli nga ako kapanuwalan ko potang ing kapatadapari kaya yameni batan ing appreciation. Manyaman mo. Manyaman niya. Ang sabihan mong chacharutya mo kaya tagal lang yaman totoo. But looking from a brother priest like potang sabihan in a very simple way, I think that is so true. And we really need to appreciate one another among. Timo ako, sabi ko pin kaya kadakala salamat, tingwanan may ni, kasi ko naman naagampanan. Ala kong talento pangaras kay makanita. At ang agyo ko mong ibiyaya, pining maminto ko nung nanoy itang agyo kong isaw. At
uling itang kapamintuan mo nga ita, sana asad-sad ke, o asad-sad tayo. Kasi nang kay ating pamikatagon na milalaban niya itang loob mo, itang isip mo, nung maminto ko ba o wali. But at the end, when you pray, and magkonsulta ka kingapong Ginoo, and you look at it from the perspective of sumuyo ka para kingapong Ginoo, then it becomes so easy to say yes. At I just hope itang amanwan mo din to radiate us para mag-radiate ita karing kaya katamong laiko. And kay kasi iting lawet kaya katamo ya. That is how they will look at us. Na itang kapamintuan tamo, ilaman magilang mapaminto. Potang masigasig tamo, for sure, kukwala naman sigasig kaya katamo. Same thing. Potang manakit tamong kalupa tamong pari, masuyula, malam lalo, and then they are trying their best to share what they have. And di ba, we are being inspired by them. Especially itang akakit tamo itang tikwanita, iyagawanita. For sure, every one of us at inyang binye distinct charisma nga pong Ginoo. Kailangan tayo mong gamitan nita. Ako modesty aside, ating kong makanitang kagiwan. Even during my younger years in the seminary formation, akakit kita. Pero kailangan may kasing isuko mo naman itaking hapong Ginoo. Uling sumengi baboy itang ketasan mo, itang kakuyay ni nga mo at may papabindisyon. It becomes meaningless. Amo. So, matuwa na ako pinatang pari. Ali po. Eko man po tutuwe mo. So, among ini po, bay tapo mayari, ini po din yung pasalamatan. Siyempre, for 30 years, lalo na po yan iking krusada. Siyempre, chance ta na po yun. Maliba ka nga po, Shirley. 30 minutes siya pawari, makabaka-balay mo. Kay po among, munang dili, pasalamat tamo king apong Ginoo, hindi na nakatampa, katagon para makasuyo tamo king Santa Iglesia, yung makipagobra tamo king kayang asikan. Kadwa, karing kaya katamong peka makatwa, king Arsobispo, karing matwang pari, that they become source of our inspiration. Karing kaya na kanapari na potang they have that spirit in them, itang should I say, itang amanwan tamong sigasig. Yeah. We draw strength from them and we thank them. Lalo na karetan talagang they would like to start and to give us itang amanwan tamong sala. Kay in the course of time, kay daratang kay katamo ako, daratang itang kay maging malabog. And yet, we have itang amanwan tamong atin lang babiye flags kay katamo na you are in good hands. Then kay katamong laiko, then magana kang at maya palub na talagang they will share what they have. Ako, I will not particularize, but we have a lot of good people. Dakala maganakan tao that they are willing to share, that they are willing to give their time for the church. At siyempre, dining ka na akong immediate kayang tabi ngayon, ding permanent committee, ding kaparokyanos ko, ding ikayong kapatadapari na kayang tabi kening krusada. Dakala salamat, and I just hope as we continue our journey in our crusade, the advocacy of this crusade to give love, to share that mercy of God, and to share the charity, especially for the Church of the Poor. Kaya manwan tamo ding pakamalan tamo, kasuywanan tamo pakakalulong. I would like to use itang sasabihan ng Pope Francis, itang ilandalan papunta ligayaban mo. I will say yes, because I experienced that
especially when I was assigned kini King Sacred Heart Parish, karing kapatid tamong Aita. Ding kapatid da Aita, tirwanan da ako nung makananong makatuklok king gabon. Makanano kang manalig king apong Ginoo. Makanano kang magtiwala king grasya. And these people, they have a very strong faith in God. At na mekanik kay ila ding babi inspiration until now kanako ban kanita to continue my journey as a priest. At dakala salamat kay kaya mo kasi you become an instrument daluyan ban kanita agagampanan tayo ni kasi you have the gift and you have the passion to do that. And thank you for your karingkekang kayabe amo. Among, I'm also very grateful. At po nga basa sabi na, at the end of our journey here on earth, there are only 3 words that we want to utter, and that is thank you, and thank you. Pasalamat ko rin po kasi po, dati po yung krusada, po tas nabi yung krusada, bala ko itang koronasyon September 8. Pero anya pong, milog ko po king krusada, hanggang king ko mo pong formation, po, king pong king radyo, may naluwak po lawe, itang ing birhen malaguya, pero mas lalo pong melago, uling larawan ng birhen, yapin mismo ding tao. Kaya pasalamat ko po kay kayo, pauli na po nini, mas akilala ko din na kalapari, mas akilala ko po rin parokya, ang po akilala ko po yung birhen, na yung pala yung birhen, yapin mismo ding lupa ding balang tao. Kaya, dahil po nakasalamat among happy 30 years, hindi kang pangapari. Yes, among thank you din. At dakal po salamat. Kilagyo na po ninyo katang, bala mo ako yung archdiocese niyo. Siyempre, siguro po, naman po magpalwala sa gitlo. Pero, din po rin tao nga kakaliwan tanga appreciate. Among thank you. Kim po lagyo na po ninyo katangan sa Bispo Yapon Dong. Kim pong radio station among 91.9 Bright FM. At pasibay po, dakal salamat among. King kayong sipagan, sigasig, kayo papagal para king birhen, para king devotion, king krusada. Siguro po, makanyang, pasensya na po niya po. Po makanyang kalalaming devotion, king Pampanga. Siyempre, king contribution niyo po, amok na po. Kaya, king po lagyo na po ning katang programang krusada. Dakal po salamat among. At king katang media na rin sa Senyor del Carmen. May pabengi po, magasyang bengi at asahan mi po, inki kayong panyatang king September 8. Amang kumbirin niyo pong pasayo, Yes, kumbiranda ko po kayong pong September 8 para kaniting 68 celebration na ning coronation anniversary na ning Indong Virgen de los Remedios, inki katang patulunan at mikitikita mo po karin kayong magalang para pisuluan-suluan tayo in grasya yapag na kay katamo ning Ginoong Jesus in Santo Cristo del Perdon. Maya pabengi po at magrasyang bengi kay kayong. Dakala salamat amo. Ating sabihan ng Indong Birhen kay katamo, do whatever my son tells you. Kaya mikitikita po king September 8, karin po king magalang. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu,
magsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, o Indum sambit laing sa laming panalangin, kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu, yawan mo'y keken kapaldanan. Sakit at kamatayan sa gipan mo, iking anak mong makasalanan. O Indumi, pasignawan mo kami. Lulusan mo kami, o Indum malugod, sambit laing sa laming panalangin, ang Jesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y keken kapaldanan. Damdam ka, kike kami gawus, ikiramdaman kekeng megabus. O Indumi, ang Jesus tayran mo kami. Lulusan mo kami, sambit namin sa laming panalangin, ang Jesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y keken kapaldanan. Lulusan mo kami, o Indum malugod, sambit laing sablaming panalangin, kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Feel at home tayo dito. Enjoy life